vidiš kakve spačke radi, kakve spletke, kako priča o životu. Kad ti vidiš da je nekome roditelj u bolnici, da je roditelj u bolnici njen, da upada u šećernu komu i da ona ide umjesto njemu u bolnicu, ide kod mene zato što je čula da u tom momentu, ne znam, i tada isto nešto u gradu, ne znam šta je bilo i neko dolazi. Da ju roditelj zove iz bolnice, da se ona ne javlja zato što u tom momentu se dere na mene i ima problem sa mnom. Imam i to snimljeno, gospodo. A imam i to kao što sam svaki poziv snimao, sve sam slikao, sam znao šta se i znao sam do čega će doći, čim se meni prijeti šta se radi. Nema šta nemam. Folder je tako dubok, tako debel, tako velik, da je to nevjerojatno. Da neće ulicama ljudi moći hodat od sramote. Ja ću, pošto se meni prijeti, da ako ja nešto dam i objavim, ja ću to sve objaviti, pa ću ja odgovarati za to što sam ja objavio, a vi ćete odgovarati za to što je u tome objavljeno, jer ću vas ja za to što je objavljeno u tome tužiti, a ovo što bude sa strane, ovo što ste jebi ga bili nagi u mnogim momentima i ovakvi i onakvi, to je jebi ga. I zato ću odgovarati, nema problema, ja ću odgovarati za svoje. Meni nije strano ni odgovarati, ni pred sudem, ni otići ako treba malo odmoriti tamo. Bar ću se odmoriti.